Indo cia muigana wa ciringi 40,000 ni irathukangirio ni andu a nyumba kumi marugamirirwo ni borithi ya mwena wa Kiamaina kaunti-ini ya Naikuru na maracoka gwethara na ciringi 3,600 hindi iria marari mungururo-ini wa gwethana na njohi cia ibango mwena uyu. Kuringana na Sara Wairimu uria urathiete kuria mukawa-ini ucio augite mbeu njithi ya maraugaga ni andu a nyumba kumi nio marathukangiria indo ci marugamirirwo ni borithi kuria Wairimu ongereire kuga ati muturire wake uri hatika-ini kuria ona thutha wa kuhura ripoti ceceni-ini ya borithi ya Bahati. Kuja wakaanza kuchukua vitu wakiangusha chini wakipiganisha akawa wamesimamiliwa na askari. Sasa na mimi sasa ninaona kama maisha yangu iko kwa hatarini. Jua watu tunakaa karibu nao na mpaka walikuwa na petroli, walikuwa na petroli, sijui kama walikuwa hata kuchoma. Chakula zingine zilikuwa zimebaki hapo kidogo, wakamwaga yote. Wakakuja hapa nje, kuna githeri yenye nilikuwa nimekelea hapo hapa nje, wakaimwaga yote. Wakasema ati hapa hakuna biashara yenye nitafanyia. Niona mimi pangu si tabia mzuri hiyo juu sasa kama hata unatafuta kitu kingine ukute hiyo chakula kama hiyo uanze kumwaga, niliona ni vibaya sana. Na kuwa kaunti-ini ya Kiambu, Peter Njoroge ni akaire minista wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i amuteithiririe kuona kihoto kuona uici ni watabanirio muciĩ-ini gwake gutire makinya matacukirwo ona thengia yao kunyitwo. Njoroge augite akoraya makoretwo magitabania ciiko ici mari na unyitaniri na borithi. Thigari cia gukuruirwo ni iranyitanira na mikora tondu gitumine giki ni ndanyitire indo ciakwa, ni ndanyitire uria waiyite indo ciakwa, ndathie kuria OCS akigiria indo icio. Icera-ini ritu ceceni-ini ya borithi ya Ruiru tutinahota kwaraniria na OCPD kuria afitha umwe atumenyithirie indo cia Njoroge iri na ngucanio nikio itabatie kurekererio. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiru wa Foro.